7 je sati i 44 minuta, gledate jutarnji program Nacionalnog javnog servisa. U nastavku govorimo o UNICEF-ovom istraživanju Birajmo šta gledamo. Tim povodom sa nama u studiju su Kristina Krivokapić, reporterka kampanje medijske pismenosti, kao i Vladimir Ivanović, također reporter kampanje medijske pismenosti. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i vama. Tako je, mi smo mladi reporteri i kao učesnici kampanje medijske pismenosti Birajmo šta gledamo, koju sprovodi UNICEF zajedno sa Agencijom za elektronske medije Crne Gore, nastojimo da zajedno sa našim drugarima damo svoj skromni doprinos u sagledavanju uloge medija u našim životima, kao i uticaj medija na naše odrastanje i formiranje ličnosti. U tome nam pomaže i radi u radionicama koje organizuje UNICEF, gdje zajedno sa svojim vršnjacima učimo o tome koliko su važni mediji, medijska pismenost i učimo različitim medijskim formatima, kako bismo bolje razumjeli kako mediji funkcionišu i kako utiču na našu stvarnost, a i upoznali se sa novinarskim pozivom. I kako vam se, evo da iskoristim priliku da vas pitam, dopada taj novinarski poziv? Kako ste se snašli u ulozi reportera? Na početku smo imali jako mnogo treme, ali sa novim upoznavanjima u ovakve stvari polako to prestaje. To je svakako jedno predivno iskustvo za nas. Nije ni malo lako kao što nam se čini kada gledamo to sa TV ekrana, ali svakako da je zanimljivo i svidjelo nam se. Naši gledalci su i prošle srijede u jutarnjem programu imali priliku da čuju upravo od vaših drugara o aktivnostima koje sprovodite u okviru kampanje, ali i o rezultatima prvog nacionalnog istraživanja o djeci, roditeljima i medijima, to jest obimu i načinu na koji djeca koriste medije u našoj zemlji. Šta su za vas najzanimljiviji podaci do kojih ste došli i koje biste podijelili sa našim gledalcima? Pa istraživanje između ostalog pokazalo da i roditelji i djeca uzrasta od 12 do 17 godina u velikom procentu smatraju da u domaćim medijima nema odgovarajućeg sadržaja za djecu i mlade. To jest smatraju da nema dovoljno programa koji se bave našim interesovanjima, potrebama ili čak problemima tokom odrastanja. Šta više, današnji mediji, da kažem, prema tom istraživanju više su primijenjeni starijoj populaciji, pa samim tim mladi rađe traže odgovarajući sadržaj za njihovu generaciju na inostranim TV kanalima i internetu. Stoga želimo da poručimo domaćim medijima da smo i mi, djeca i mladi, i njihova publika, da čuje naš glas i da nas više uključe i angažuju oko kreiranja samih programa. Meni također zanimljiva činjenica je da djeca se najčešće informišu putem interneta, a onda i putem inostranih kanala. Pošto mi mladi imamo širok spektar tema i interesovanja, jako je bitno da nam mediji pruže što veću pažnju. Televizija nam pruža toliko mogućnosti da nas uključi u svoj program, a domaći mediji kao da nas ne poznaju dovoljno. Ono što sam zaboravio na početku da kažem je da je Kristina učenica 2. razreda srednje medicinske škole, a Vladimir je učenik 9. razreda osnovne škole Dragiša Ivanović. Šta biste još izdvojili kao zanimljiv ili možda alarmantan podatak iz UNICEF-ovog istraživanja? Pa, istraživanje je prikazalo dosta alarmantnih podataka. Svakako jedan od tih je da veliki broj djece koja još ne znaju da čitaju, još ne znaju da pišu i nisu krenula u osnovnu školu, već imaju svoj smartfon. Dakle, samim tim toj djeci je već omogućen pristup svim sadržajima na internetu i djeca u tom periodu, da kažem, niti imaju kakvog iskustva, nezreli su i ne znaju kako da odaberu kvalitetan medijski sadržaj i već u tom uzrastu oni uče loše. Također, dosta djece u tom uzrastu prati neprikladne sadržaje na YouTube-u, a uz to ih roditelji dodatno ne kontrolišu ili ne prate i to samo dodatno loše utiče na njih. Da čujemo i tebe? Također, taj podatak da čak 40% djece od 4 do 6 godina koristi svoj smartfon, to jest posjeduje svoj. I većina roditelja koje imaju djecu u tom uzrastu im kada imaju neku obavezu samo dadnu smartfon u ruke i kako ne bi ih ometali u radu. A kada jednom date djetetu pametni telefon, ne možete ga tako lako uzeti ih nazad. Da li sebe možda vidite u budućnosti, možda na ovom mjestu ovdje, da budete upravo voditelji, novinari, reporteri? Pa zašto da ne, sada kada smo već mladi reporteri, mogli bismo se za koju godinu probati i u toj, da kažem, funkciji. Zašto da ne, naravno. Hvala vam što ste bili naši gosti. Mi smo otvorili